Fariaz hariho inkuru imaze iminsi ivugwa inkuru tuvuga ati se oze kumva yuko umuririmbyi ataranamenyekana ashobora kuvuga yuko mwoba muri mu ndirimbo ya Sadbi bishoka yuko iyo ndirimbo yoba yaribwe umuririmbyi ninde umuririmbyi yitwa Doyogi nuwaye Chekazi nacho ashaka kwishura umuririmbyi indirimbo hari muri studio yakozwe n'umuririmbyi umuhinyanyuzi Reza Pro mugabo umuririmbyi ntawe ntazwi cyane nawe nanje nawe nzi mugabo hari ibivuga yuko wowe urimo mu iyo ndirimbo bari none wewe hacubiziko ngo ninda yayivye none ngira ni mwebwe na Sadbi jewe simvuze ko ari wewe vuze ibivugwa uyo muririmbyi nambari dogi nambari wewe yavuze ko bamwivye indirimbo ngo bahuri wezere bavuga yuko hari indirimbo yari yarimbanye na Sadbi ikozwe na Reza Pro ngo aca yumva hasohotse ya wewe na Sadbi wezere ivuga yuko ngo birasa bavuga ngo na majambo ngo ni beat na melody ngo none twavyiviye ngo twahuriye tubibirahe ko yo buvuga ngo ni Liza niwe yikoze hama wezere ko ari nuze yikoze Pastor P urumva ko batandukanye kandi Pastor P wewe yibera mu Rwanda hama iyo ndirimbo Pastor P yo yarayumvise he barazingira ngo ushiye kwishura ukongera oya ndiko ndishura kugira abantu bavyumve umva nta na hamwe Liza na Pastor P nta na hamwe bihuriye Liza na Pastor P ntibahura ntibakorana urumva kandi ijya ndimo ni Pastor P yayikoze sivyo hama sinzi aho byaho sinzi nimba ashaka kumenyekana mu peti namenyekana nakore amenyekana ntabicishe ku mugongo w'abantu bavuge ngo ko bagize fiete we nakore kugira amenyekane ntaza aravuga ngo bla 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 nuko yabonye indirimbo yabaye hit acavuga ngo we peti ukore nimba urabona iki gitemo ukore reka ifo gukora kugira nimba ushaka gukora bakumenye ifo gukora reka kuvuga ngo wakwivye indirimbo ngo ibiki nibiki oya suko bakora wangu ifo unatoka jasho twizere yuko Doyogi niba Doyogi niba yaravyenvanse ashaka kuvuga abantu nka Fizzo na Sadbi twizere yuko impanuro Fizzo muhaye ushaka kuyikurikiza numvise amatransmission na prevera hari yuko yaba yarandikiye message nuze Liza Classic avuga yuko ngo ashaka kumenyekana ngo urabona ngo ushaka kugira nanjye menyekana umva nareke ego ivyo ni ibintu tuko turatohoza muririmbyi Doyogi niba rakaradukurikirana nkuko Fizzo yajija kubivuga byo bari barakwambika ibara umuririmbyi nka Fizzo canke nka Sadbi twizere yuko impanuro bayaguhaye ubigira kandi hariho ivyo yavuze hariho preuve ivuga yuko ihari ko barandikiye message Reza Pro amusaba yuko kwari kugira ngo ashaka kumenyekana kuri ico turabemereye yuko tuza kushora kubirondera Reza Pro niba ihari akayerekana ibintu bikaja habona iryo bara rikarambika abantu rigahera Farias bashimiye kubona mwaduhaye umwanya wanyu twizere ko nejo hagize ikiba muzo twemera kuduha kanya tuganirira ego namwe murakoze kubona mwiha kanya ko kuduha natwe ijambo ngo tuvuge nyine